خوشکو برین هجا دما و خوش به هیوی دیکم روشا و باش به ایرو ایواره خلقا من یا حفتانه لسر اکران خانی تیوی هاد بلاف کرن دمام و خلقی قید کر هینا برپرسی PKK پای بلند مراد کرایلان دا خویانی اخوان ندابو روش تیوی مخواست دوی ویدیوی ده از پچکی هنک تشتا جبو رایا گشتیا آپوچی آخاپوچی و رایا گشتیا کرد و رایا گشتی بالتباهی هن خالا رونی بکم اشکره بکم ده من آخفتنا برز مراد کرایلان تماشا کر و پچکی ولو ببالداری و بو هوربینی هن پرچه مجوره آماده کرنه زی کرده شروع ویا درباره وان پرچه وان پرچه هنهانی هنک شروع و هنک برسف دناف هفته جواره اشکرک بکم بری از درباسی وی مسئله هانه ببم هنک سیولک میولکی اپوچی دبیجن تچما آلا سوری ده پشتخواه تچما بری دگوتم چما آلا کردستانی نهاد بجن چما آلا سوری بره اف سیولکی هانه اف چقل و چپلی هانه هرن آلا ترکی آلا کومارا ترکی جپشت حواله خوی دو پارتی چقل ماس پارتی راکن بره وان فیری سوندکی نو بکن شبلی او سوندا کل سر شرف و ناموس اخوا ده پارلمانتویا ترکی ده دخون وان فیری سوندکی نو بکن که پرنسیبی کمالیزم ناف ده تنبه بره هرن سروک خوی نتوی و سروک خوی نووی برز خاپو فیر بکن که ایدی بس نی دولتا ترک بکه پشتو وره ولو زمان خود دريج بكن و قرتي و قرنازيا بكن اب آلاهان چما لپشت هوشنگو سيه خمناك اويك متخص ولو ديركت اجوار بجم لين بقرن مجارا مراد كرائلان و داخياني مراد كرائلان ده خلقا در باسبوي ده ا پروگراما خودم بحث كر کو مراد كرائلان ج کار هاتی درخستن از ديسا تكز دكم مراد کرایلان جی کار هاتی دو خستن یعنی دوری کاری خواه وکی سروک باسک عسکری PKK دوری به امر و پرسپکتیف آپو مراد کرایلان هاتی دور خستن لی جمیل بایک بوی شوازی جه حوال مراد رش حوال جمال رگوتیه یعنی اف ای پرسپکتیف آپونه بریار آپونه از نراسیمه و لئم مجبور بیک بینی جبر کام ده سورجه کی دنه ده بلکی مراد کرایلان آستنگ بل پیشیا و سورجه هانه و پیواجوی هانه خمناک امی تبچکیش کار دور بخن لی وکی جمیل بایک وکی سروکاتی PKK امنل گل و شکلی امنل گل و داخوازا آپونه لی فعلی امنل گورید و داخوازا هانه دیسا درفت پیشیا جمیل بایک لپیشیا مراد کرایلان و کرگو درکوان چند گوتنی هان چند مساج خوش بگینه آپو و بگینه دولت ترک و از دبیم قی مساجا آپو مساجا جمیل بایک گیهاشت نه مساجا کرایلان بو مساجا جمیل بایک بو مساجا جمیل بایک گیهاشت سروکی نووی و سروک نووی اورای گشتی بر زانبه و رای گشتی لوی دری لأوروپا به تایبت سرانسر کردستان بگشتی لأوروپا به تایبت مساجا جمیل بای گیهاشت سروک نووی و تانسیوناوی بلند کر شکریوی بلند کر و چعبیوی ولو لرزین ولو دینومین و توشمو شوشی آخوی از چما بید بیشم جبر کو نیف ساعت درباس نبو لسر بلافکرن و وشانا و داخویانی هانه لسر سترک تیوی آپو راهش تلفون و به هن برپرسن
پایه بلند ای ریوبریا اوروپا آخوی وان ششت وان پیس کر وان رزیل کر ناموس بوان نهشت دی وان خشکی وان تشتک دوان ده نهشت آپو ev ديركت يا بشتي كو نيف ساعة درب ساعتك نيف ساعة درباس نبو جبلاف كرنا فيدا خويانيا هاني لسر اكران ستيرك تي في ديركت اخذي تشتك نما ونقوت شهاد بردوي وي جماري قوت وان ربنم برپرسن اي لفر اي اوروبا برپرسن بكي پیس کر رزیل کر نه دی بوان هشت نه خشک بوان هشت نه ناموس بوان هشت تشتک بوان نشت وانا جي چوابون او جي وك بسيكا يعني تدبيقي آپو میره جاوانه سروکی وانه گش آپور نبیجن نا و دنیال پیشوان وره گرتن وش فابریکا ورن آویتن وش کار ورن آویتن ولو ربن و پیس و ملول و سرحیز چیر و گوتون و دجون آپو قرطاندن و تو برسف ندان چه برسف دان؟ سروکی من والله خافتن ولوش مرهات قنديل وش سروكاتيا ريخصتن ايش مرهات اما مجبور مان داخلين و تسوجي مدتني ابول وارد بيجي بچه حقي نهاد في دمهانه دون ريد دن مراد كرايلان ما مشوار نقوتي مراد كرايلان شي كارت ور بخن نعم مراد كرايلان وجميل بايك جي تماشا دكن اوپر كيفا وانتي جبركو نکارن آپو رخنه بکن نکارن آپو پیس بکن لی خم ناکه هوشنگو سی خانی تیوی هنک براندر دن پوتی آپو بشکینه لگوری دلیوان و لگوری خوشاوان تی از او ساعت کم جبر کو نکو جمیل بایی که دخوازه از او ساعت کم جبر کو از آپو ساعت بیدم آپو از وی بوی شوازه هانی لی پروپاگاندا یا استران و كوما فربدان شمرنا لازمه سترام مراني فنوكي ديارك و نابي ويتشي و اسحليام نابي ويتش كاوا او جمرنا لازما سترانين كو حشي حزوره و هنرقوه ولا تاكل روجاواي كردستاني سترانا سر ابوچه دك او جمرنا لازمه از اپون ناز دکم از نبح وجهي وانسترام مراني درو كل سر اپو تيكرن كستني في بوتي هاني بشكينه از دشكينم از بوان رخنه هاني راستيا اپو و راستيا رخصنا پککی لپش رايا گشتي از شروع بدك كيفا جميل بايك لجيه وهيرسا اپو حتى داويه اویا از جوار يعني جوار بكرتي شروع بدك آپو بوی شوازی هانی نزیکی هن برپرسن پایه بلند ریوبریا پککی لأوروپا بوی شوازی گنی کرید و پیس بوی شوازی نزیکی وان بو تشتک دوان نهشت ایجا ده وی روشه ده bu yerekte biram. Beriyem derbasi video bibin. Bu yerekte biramı. Bu yer sala 1988 آپوش شامی بکیر دا آخر دریا تلفونه به صالح آراس و چاقی ده ریوبریا PKK ده اوروپا جهد گرد وکی کادروی کی پایه بلند خودی رول خودی برپرسیار و صالح آراس جی گله کس نزانه گو هفلنگی آپو بو کسیره یلدرم جنا آپو بو فجیره یلدرم جنا صالح آراس بو يعني مال باتيش نزيكي هفدونه لي صالح آراس جسور وخدي إرادة بو آپو پیر دا آخفت سالا 88 جرد بيجي درباري هنا كادرو درباري دوران كالكان وفواد
çareserî dixwaze ji Salih Aras re û çareserî jî çi ye? Tasfiyekirin e. Salih nas dike çereviya dawa çi dike. Apo dawa çi dike. Lê dixwaze ji devî wî wilo bi Zelalî. Bi Zelalî ji devî wî bigire kaviya çi dixwaze. Apo jî ev li ser xwe qeyd nake, di telîfonê jî debe li ser xwe qeyd nake ku emr û teelîmatê kuştinê dayê. Biryara kuştinê û tasfiyekirinê dayê. Salih Aras jê dipirse dibêje yanî qezda te çi, mebesta te çi, divê mebesta min nizam çima te fêm nekir û bi qere baliq. Salih Aras dî salê dubare dike, dîsa pirs dike. Serokê me dibê yanî Zelal em film tê bigihîşin, em çi bikin? Dibê ma tu ji min fêm nake û orspî çicuk. Kurê qehpê, kurê orspiya. Salih Aras yek nake dido. Jêr dibêje orspî çicuk tu yî. Ji Apo re dibêje û telîfonê di rûyê Apo de digire û ji pekekê qut. Ew bûyera hanê dibe sedemê qutbûyîna Salih Aras pişt reja Salih Aras demekî xwe ji pekekê dûr dixe û vedişêr û dest bi rexneya dike û heta roja îro camêr saxib. Ev ê di rêveberiya PKK a niha ê ku Apo heqwasa wan pîs kir ji diyê wan û xuşkê wan re çêr û gotinên pîs û kirêt got, cesareta wan nagê ji cesareta Salih Aras ku sala 1988 bû xwedî biryarekî dîrokî, biryarekî şoreşgerî, biryarekî welatparêzî, exlaqî, însanî li hemberî Apo. Wê çaxê. Ev kesê ku niha di rêveberiya PKK dene li vê derê nagêjin toza sola Salih Aras di sala 1988 de. A şoreşger evin, welatparêz evin, xwedî heysiyet û xwedî keramet evin. Ku çêr û dijûna ji kesî qebûl nakin. Apo bi kî bi? Lê mixabin ev kesê ku di rêveberiya Ewropa de vê qebûl kirin. ger ku rêber Apo niha 10 salin lêhûrbûnek çêkiriye teqez em pê bawer dikin û em ê beşdarê bin. Lê belê ger ku devlet nê va yekê yanî pêşîve neke û bêje ez ê biçek we tune bikim. Na wergal biyaqme nîne. û bêje ez ê biçek we tune bikim. Na wergal biyaqme nîne. Na wergal biyaqme nîne. Na tiştekî wisa li gel me nîne. Ev naya hanê ne ji bo dewleta Tirkiye. Ev naya hanê ji bo Apoyê jî. Cemîl Bayîk vê dibêje û Murad Qaraîlan jî vê dibêje. Na tiştekwanî li gel me nîne. Em yanî pesnê Apo didin û pesnê rêxistinê didin û pesnê Sûrecê didin û banga dîrokî û banga dînokî û banga nezanim çi û lê eger hûn bixwazin teslîmbûyînê li ser me ferz bikin, na ev tiştekî li gel me nîne. Lewma Apo hêrs bû û kerba dilê xwe û kela dilê xwe di serê rêvebirên Ewropa de ji ber ku rêvebirên Ewropa ew berpirsê televizyonê ne. Berpirsê medya PKK ne. Apo telîfonê ranehişt bi Cemîl Bayîk re neaxivî. Jêr negot ev çi te kir, ev tu çi dikî. Na Apo bi berpirsê Ewropa re axivî û çawa vî vîdyo hanê di vê dema hanê vî kesê hanê. Yani heqaretê li hemberî Murad Qaraîlan jî dike da axaftina xwe de. Apo bi vî mentiqê hanê nêzîkî hevalê xwe û kadroyê xwe Ewropa bû. Ez fêm dikim yanî mebesta Cemîl Bayîk. Cemîl Bayîk dibêje lê biçekî wilo çînvin di meselê de yî. Pin û serokatî û serokê me û banga dîrokî û nizam çi lê şert û merc
نگونجاونج بو کنگره دوی روشان هاده دماکو بخوازه لهمبری پدکی لهمبری مالباتا برزانی لهمبری دولتا ترک لهمبری آپو بسرت با آخذ جميل اف رولا هاني دسبيري كي دسبيري مراد كاريلان ومراد كاريلان جي اف رول ولو خوشك دليزه وقبول جيدك وخمناك برا قبول بك ما فيجيش هفهمكر تێکۆشینێک 52 ساڵ شەڕێکی 41 ساڵن دمەشەیە و قادروێن ئیدۆلۆژیک بە بژیار دوا تەڤگەرێدا جیه دەگرن یعنی بریارێکە شتە وەک کۆنگرە بجوێ بریارە فەسیح بگرێ و بریارە چەک بەردان بگرێ ev ne tiştekî ji rêzê ye ancak avakerê va partî û kesê ku hemû heval bo xwe esas digirin fikr û ramana rêbera pû ancak rêbera pû kanê va pêvajoyî da aktif tev bigerê برخستن بکه او به تندرستی به سر بخینه آنگو جبو چه گروپ در و نمین چه کسی ایکنا نبی نمینن جبو و هم مصادبین اف یعنی پیوستیه جبو تکر بفرتله پیوستی که یعنی بر ریبر آپو وسا aktif beşdari be derfeta hebe dve azad be yani azad tab bigere yani fermandari me hevoli me şervoni me yani ikna nebi hene jibuna ev hevoli kwargol der vo dibin gur zanı buna xwed bin le bes fo em li virin yani em in baştir zanın ev konağa biser bikebe hinekî rayedarê devletê ji dibin ha lazim e biser bikebe û pêk were û cîb cî bibe rast e ji bo cîb cî bibe dibe ku mecal bê çêkirin devlet Bahçeli ev pêvajoya bi bangekê dest pê kir yani rê vekir êdiwa bangê de çi digo êdigo bira işte ucalan bang bike ji bo çek berdanê ji bo feshe û digo divê mafê hêvî heya da wê bê naskirindin ango yani azad bibe mawse nego erê baş e çiman ha ev bang çêbû ev banga her kesî jî ecibon ji bo ku ev hevolna bi çavê xwe dengê rêber apo nebîsin bi çavê xwe nebînî ku rastî yanî pêşê azadî hatî vekirine ne mümkün e zû bi zû îkna bibin ji bo wê min got ez ban nakim çûka ez hevona re jiyan dibim ez nas dikim ez zanim tiştî ez zanim ku dike pêknê ez çima bikim ez elbet ban nakim yani yani mesela Kurd mesela ke kevine yani kutu Osmanlı'da biri dest 219 salın nakoki heye taybet de serdema komare da tam naha 100 sal tamamdı ve yani kutu derketin Şeyh Said وديت مراد كرايلا بسني ريخستني دده بسني اندامي ريخستني دده بسني سروكي ريخستني جي دده ولو الخم كرتي كود هندري ريخستني ده هنا كان اقنعنا ابونا بتشتيكو ابو بانغا ابو تشيروكي ابو الهفكرنا ابو تشيروكي هاني اقنعنا ابونا يعني ودبيجي مراد كرايلاند بيجنم حاضر انت مشكلتي نيه تو بروبلم تنيه ام خوف استرجي بكن تشيكي خوجي دينين كونغرجي تشيبي
لێ دەبێ سەرۆکێ me ênewewî tevlîvê mesela hanê bi ew bixwe vê rêxistina hanê damezrandiye ew mîmarê vê muhendisê vê tevgera haneyê divê ew were hilweşand ew vê berpirsyariya hanê rayij û hevala eqnac bike kadroya eqnac bike heta ku kadroyên me yani bi çavê xwe apo nebînin bi goyê xwe wî nebîzin pêr nekevin diyalogê bi şêweyekî dîrekt iqna nabin ev kesên ku li derva wilo diaxivin ji xwe re diaxivin li gorî zanebûna xwe diaxivin em li vir in em dizanin ji wan çêtir bêtir dizanin ev mesajê ji kî re yê ji Dew Partî û ji Selahedîn re û ji Çeqilmaz Partî baskê apo ê di nava rêxistinê de lê li dervan e ne li Qendîlê ne yani ez dikarim bêjim li gorî daxuyaniya Cemîl û daxuyaniya Murat Karaîlan ku a Cemîl e ew jî a Cemîl e baskê apo li Qendîlê di hema nemayî baskê apo hevalê apo li kurin di rêveberiya PKK ya Ewropayê de û rêveberiya PKK a di hundirê sînorê Tirkî de û Çeqilmaz Partî û Dew Partî dibêje Camêr Murat Karaîlan dibêje divê gerek dewletê mecal veke derfet bide û pir yani Cemîl jî Murat jî her du yani ji xwe re naxwazin wilo didin diyarkirin ku ji apo re dixwazin jiyanekî xweş û azadî û tekûz û azadî bibîne û nizanim çi bibîne mebesta wan ne apoyê mebesta wan ku şert û merc li ser dewletê ferz bikin bi behaneya apo li bendêne ku apo derkeve bêje hawar ez tiştekî naxwazim û îmrarî baş e û Qendîl îşê xweş min neyn ez û dewleta Tirk em çi bînin serê hevdû em çi hevdû bikin xelas bi van pesnên ku Qendîlê ji apo re dide ne ku ji apo hez dikin bawer bikin ji Xwedê ji mêj di destê xwe ji apo şiştine lê nikarin bêjin û newêrin bêjin û eger bêjin dibe îdî helwest îdî apo wekî xayînekî elan bikin yan jî wekî ihtirafçî û yanî teslîmkarekî elan bikin û nikarin lê pesnê wî didin wî didin pêş Kurdistan jî nelazim mafê Kurda jî nelazim mema rewşa apo azadiya apo derkeve azad û ji xwe re derkeve ser behrê her seyahetê wekî ku li Şamê bû ji xwe re bigere ji xwe re bizewije jiyana xwe bibîne serokê me yê gunehê em azadiya wî dixwazin em çi ji xwe naxwazin bi şêweyekî dîrekt daxwaz û xwestekên PKK û Cemîl û Murad apoyê lê mesele ne wilo yê ku dewleta Tirk vê nake şertên tecîzî ê ku nemumkin e dewleta Tirk pêk bîne didin pêş ji bo ku ev pêvajo yani mesela ku sîleh wilo bi rehet berdin çekê xwe berdin û kongreya xwe çê bikin û xwe fesix bikin û hemû tişt wilo li gorî dilê mîtê û li gorî dilê apo na ev tişt li gel me nîne wela axaftina bi rêz Karaîlan we bihîst di vir de jî wilo pesnê dewlet baxçelî dide û banga dewlet baxçelî û dibêje serokê me pêk anî bang derxist û hemû kes jê razî bû paşê dewleta Tirk çima yani bi şêweyekî erênî gavên baş di nava rewşa şer de em ê çawa kongreyê xwe li darxin em di nava şer de ne em di nava pevçûna de ne ka bi çi rengî yanî ev çi heqil e ev çi mantiq e hûn bi me re diaxivin zimanê şer dibe were guhertin zimanê axaftinê ji zimanê şer bibe zimanê aştiyê agir ji devê we dibare em ê çawa di medya we de em li we temaşe dikin em ê bi çi rengî iqna bibin û qebûl bikin û em bêjin wela xelas mesele dewleta Tirk bi rastiyatî guhertin ka guhertin çi guhertin her wiha Murat Karaîlan berî min jî gotibû yani ku
دیروکا دوزا کورد لی ترکیه ودگری دا سردما عثمانی من بری گوت بری مراد کار ایلان بحث بکه كوج سرهلدانا شيخ عبيد الله النهري وحتى روجائيرو فرصة وشخوا عمري جمهوريته 1920 سسيا 25 وحتى روجائيرو 100 سال خوين درجه وبدست دولتها ترك خوينا كردا درجه اب ابو بحثا براتيا قلا براتيا كرد وتركا كاني براتيا مبرسوا ابو دا مراد كرايلان خويا الفيديو تماشا كريه اوجي بحثات شيروكا دوزا كرد كو مثلا نقري داي بككي چیروک چیروکا پککی بری پککیشی اب مسئله هی و پشتی پککیشی اگر چاره سری که راستی و درست و چیروکی پک نه و اف پرسا کرد دوزا کرد و بردوام بکه باشه خمناک سپاس جه مراد کرا اعلان رکو افتشتی کو مگوتی او جی نهاولو دوباره دک پشتی کو اف داخویانی درکت و آپو هیرس و چاوی خو گرت و دوی خو فکر و چیر و دجونه خو گوتن چود خورجکا وید هبو جو گوتنین گماری گوتنین کریت گوتنین پیس جو برپرسین پککی لیور لأوروپا گوتن و گی هاشتوان تاوا چند کس بون لی گهدار دکرن لی همو بلا بو یعنی نا برپرسین ریخصنا پککی ای کل تلیفون آپو گهدار کرو ای گهدار نکر جی همون از کرن به آپو چو گوتی از خواستم ویشی بیشم یعنی خویاده که آپو لمدیا پککی باش تعقیب دکی یعنی جی راپور میتی جردین میت راپورت جردشینه بشه روش تیوی وی گوتی فرات نیوز وی گوتی خانی تیوی وی گوتی سلیم چروکیا وی گوتی خوشنگو سی وی گوتی جویرتین انفرماسیون جویرتین نه حساب مني لسر تويتر لتركيا قد خي حوالي مني اي دوست و حوالي لباكوريا كردستان بتركيا بيجي امن كار انت بالشوبين انت تشد نفسين سر تويتر قد خك يعني دولة ترك قد خكني ابجو کو PKK ناس بكش بالكو PKK ام توبار ذكرن كو ام اجاني دولة ترك نو ابو لدجي دولة ترك خمناك خویاده که د ناوا ریوبریا پککیا اوروپا آجان میتیشی هنه زلام میتیشی هنه دقه به دقه ثانیه به ثانیه چالاکیین پککی خباتین پککی دگینن میتی و دگیجه آپو اف جی هی دیمکی آپو همو جدید شوپینه او چیرو بیرو که تجرید مطلق و ناوی چی بو احمد قرموس او يكون تقول تهجير مطلق ولو دبي خولو تجدي كر دروكي مطلق وركي مطلق سروكي وي نووي كجري حوالي وي بري تشتكولو تنه نا مطلق نا نسبي تشتكولو تنه يعني ديمك ابو مسألة شوبين ابو چد مدیا پککی درته یان شیوه کی دیرک یان جی راپور جرتین کی چو گوتی کی چه نگوتی جا اپورته لو ما اپو دیرکت تلیفون کر اپو چیوری ربریا و درجی کتن روشکی آلارمه کام چوبکن ام چو قولی لسری خوکن ام با جمیل بکن ام با جمیل بایک بکن و مصطفى قرص و ام با سروکی نبوی بکن پرسپکتیو خو تعلیمات خو وکی ستيرك تي في وكي فرات نيوز وكي مديا خبر امجكي برپرسي ما ايرا كهندني مصطفى قرسو يا استخبارات تركاي وابوي كي برپرسي ما امشكي بر تعليمات خو بستينن فقيرا حقيقون هي ولو جيجو ميجو بنا فردا چتين ما زانه چبكه نيجي كويد سولكي قنديل دي ونيجي كويد سولكي ميتي دي و نفردو
آلیادت هر دو ریاد حیری ماینه مازانه چبک فردا چتین حواله فردا و ایوه کیدن جی کنه مرو براستی ولو خاني حالكي كو كانوا يعني قرفوا حنقي خبوان بك پشتی که اپو تلیفون آخوا کر چیرو دجونو گوتنه خواه پیسو کرید کر مخابن اوی مدیا چیکری پکی که چو چی کرن چون نکاری بون آخافتنا مراد کرائیلان راکن و حسابش وان ورو خواستن جمیل بایک رابون چی کرن چون هناك سانسور کرن هناك تش مشتاجه برین فرمولی تماشا بکن به تشتێک بلتەنان و چەیا دەهاتی ئەو کردن و ڤیدیۆ تەمامی بەلاو نەکردن فراتن نیوز جی ڤیدیۆ بە تەمامی مل تێکست نەری تێکستان و چەیە نەری بانگاژ بۆ نەورۆزێ و نظام چ فلان فلان لێ ڤیدیۆ بە تەمامی بەلاو نەکردن و پچێکیژێ برین و سانسۆر کردن ئەزێ تەنی پەرچەیەکی بچووک ji sânsurkirina ferda çetîn û Sterk TV li ser vîdyoa Karaîlan ji were eşkere bikim ji bo wan naz bikin bêçûqê se aqilin bêçûqê se zîrekin bêçûqê se wilo hayê wan ji wan heye mît teqîba wan dikin û qendîl teqîba wan dike hoşin goşeşî we çopîn û teqîba we dikin hayê we ji we hebe temaşe kin که یان اشتا گوته برا به قید و به شرط تصمیم کی به هر تصمیمی به افناگی فدایی نه باناگی جبو آرمانجا که پیروز بونه شورش کرده و اگر ترکی دخوازه با تنگاسی به کرد را واسه آشتی چکه بفرینه ایوای ربراپو گو هم هنه ادا گره گونجی گوریمن نیز بونه اون چه واسه والا متاخواد کن و جخوار زعفر سخت چید کن نور گوه یعنی به هر کس وره حقیقته یعنی اشتا گوته برا به قید و به شرط تصمیم کی به هر تصمیمی به افناگی فدایی نه باناگی جبو آرمانجا که پیروز بونه شورش کرده کی به او به یعنی عجب خوشی پی باورده که اونا که نزانم فقط نه مثلا متینا لزاپه لوس آقا درنا اشتا پر جان هزی ما و لشکر 200 متر نیزی هبه لور مگافون دانه دست لشکر باند که اشتا سروکه و دا خویانی دا کاور تسلیم بد الله و چه عقله و چه یا به کی وارد تسلیم تبه ده هیان ها 4 سال شر کلیت نکنی و موضوع بگریه اوی و موضوع دا برخواده ده به و مورال بلند و کی وارد اوی ده برلگیر ده پکه کلی انسان به رومت خوش بود دوزه فدا کری بونه پکه کلیه یعنی جبو اون رو خواه کنه خواه هیچ نفکره خواه فدا بکه کسی نوسانه یعنی اب کسی به رابن به بانگا تاور تصمیمی تبنه پرچین کو آخافتنی مراد کرایلان ایکو جه هفیوین هاتی برین تید تکز و دیار دبه که دولتا ترک آپو لهمبری گریلا بکارتینه بانگا آپو دیروکی آشتیانه ارتشا ترک لهمبری گریلا بکارتینه دنابر آوان 200 متره هیه با اوپارلو به میکروفون ولو ارتشا ترک برپرسین صوباین ارتشا ترک به یانجی سربازین و ارتشه بانگ لگریلا دکن دبه ور خود تسلیم بکن مانا سروکه و بانگا تسلیم ہوینه دا اونچما برسفا سروکه خواه نادن اونچما نابر وک سروکه خواه آبو سروکه و تسلیم بویه خود خوازه اونجی تسلیم بفن اونچما نابن وک سروکه خواه یعنی بوه معنی ورن سروکه و بانگ کریه و بانگا تسلیم بینه ورم خواه تسلیم مراد کرایلا چی برسفت هف چه عاقله هف چه حاله هم چه ورن تسلیم بکن هف 40 ساله تا شر دکش بو کتفان موزی اش دست بمسینه
ئەمیجە ولۆ بڕحەتی وەرن بە مەوزیانش ولۆ بدن تە تەسلیم وەرن بەر لنگێتە مورادکاریلان ولۆت بێژە ئەم ناین بەر لنگێ ئوردویا دەولەتا ترک دیمەکی کی چووی بەر لنگێ ئوردویا دەولەتا ترک سەرۆکێ نەوەوی سەرۆکێ تەوتەوی ئەو چی لەبەر لنگێ ئارتێشا ترک و خوا تەسلیم کردی گەریلا خوا تەسلیم ناکە نا تشتێکی واڵ گەلمەنیینە ئەو تشتێن بڤیرێنگی ئەو ji aliyê de jî hatine birîn axaftina Muradkara îlan daxuyaniya wî hatî sansûrkirin lê li alîkî din hat qeydkirin berî ku PKK sansûr bike PKK û medya PKK li ser axaftinê Apo jî li ser gelek tişta sansûr bikare aniye vêya medya azad ha li ser serokê xwe sansûrê dike wê li ser kî îja sansûrê neke ji bo Xwedê ka werin safî bikin yek jî wisa yazîkirî tiştê ecayîb divê di bangê da ew tune ye agirbez tune ye ji bo navê jî divê kes tiştekî wer nefikirê ya tu di hundirî şer de tê çawa pêvajo bimeşînî yani bala xwe pêde xetimandin işte ev e yani dixetimînin ji bo ku pêvajo bimeşê berîkî va helwestina gerek bi dawî bibin van nêzbûna çünkü pêşî ve nakin berova jî dixetimînin û niha işte ev agirbes ev qonaxa jî divê mecbûr man dikin lazim e gelê me jî raya giştî jî û lazim e devlet bixwe jî bizanibe ki em ne mecbûr mane berova jî me xwe hazir dikin belkî millet nizane raya giştî nizane ama bêguman ew bixwe dizanin ku dest me da teknîkî heye em nihal Bakurê Kurdistan her derê konin lêxin heta nêvî Tirkiye jî di Qapsamê de 800 kilometre hedefê dûr em dikanin lêxin teknîkî wisa dest me da heye we em bixwazin em kanin Tirkiye aboriyê wan her tiştî wan bikin hedef aloziyek mezin tê de çêkin yani niha em jî stratejik dimeşînî gerek vê bizanibe we temaşekir mamoste hêja generalê Qarase û gewre û paye bilind êşkar hatî dûrxistin bi emrê serokê newewî birêz Muradkara îlan gef û tehdîda dewleta Tirk dikin gef û tehdîda çi yanî behsa imkanê PKK eskerî dike û behsa yanî eger ku bixwazin dewleta Tirk jî dizane ew dibêje Birêzkera îlan bi zimanekî Kurdî zelal û paqij û xweş divê dewleta Tirk jî vê meselehanê dizane em li seranserê Kurdistanê em hene û em dikarin lêxin û ev firokê wanî bê pîlot jî em tînin xwarê nema bikêr tên û ji xwe ji dirêjahiya 800 kilometr em dikarin li hedef jîxînin dîmekî ev imkanên ku di destê PKK de hene imkanên eskerî imkanên dewletekî ancak karibij 800 kilometre li hedefê xwe ev çi füzeyê ku di destê PKK de ev çi teknîka ku di destê PKK de baş e ez ê bêjim Muradkara îlan rast dibêje ez nabêjim yanî ev gevxwarinên wekî berê tedîyev ne cara ew li Muradkara îlan tehdîda dide bes tehdîdên niha di pêvajoya aştiyê de tehdîdên ciddî ne ji rêzênê yanî baş e Birêzkera îlan ev imkan û teknîkê di destê te de ji bo çi dema ku dagirkerî li Efrînê çêbû te bikarinanî nû ketin destê te baş e ji bo çi berî vê sûreca hanê pêvajoya aştiyê û sûreca dere û vir û teslîmbûyînê tevan imkanê han te bikarinanî li dijî dewleta Tirk ev sûreca aştiyê wê xerab bibe yanî ne hûn teslîmbûyînê qebûl dikin ne dewleta Tirk jî şertê we qebûl dikin ez binerim ev imkanên ku di destê te
وف كريزين مزن آلوزيين مزن كتش دولت تركر چه بكرانا اگر تبكار نينه اگر تبيك نينه ديمكي يعني يعني تشي وكابو آبول شوا فرا لقالي كردك تجي فرا لقالي كردك يقولوا نابه آبو فرا بك ومراجير درباس بك بهيله مراد كرا إلان فرا بك ومراجير درباس بك بهيله از بخوا از ناك افنا جكاري منه نا جبيورا منه نا جبر برسياريا منه كي دكار ولو بك مدني فرحو دكار ولو بك اف مديا تشيكرين PKK دكار ماتش مشتيهاني بكن آمد دجلة اجدر شيخو اشكي جور بيجم نواف خليل اف كسين كو دمديا PKK دكار دكن وانا دكارن وري آبول سردلي وان دمسو هنگذه وري مراد كرا إيلان وجميل بايك لسر دلي وان شيرو شكر به بوان رواري قرطاندن ولو بيشن اوخ خوش بو افري هاني ايما از فيناك باش برز مراد كرا إيلان حق واسه تكنيك حق واسه هيز لدسي تدحي وتن ناز دك هيزا تلسر عردي آستا تد ديالوغي دد ديار كرن ودد بيش هیزاته دوار سیاسی دل پیش ده از بنرم اگر پیواجو نچو سری توی هیزا هانه تولو وشیره و تبکار نینه و ده روشا یعنی دولتا ترک نخ تنگاویه و مجبور نکه دولتا ترک مجبور نکه کوره کردان آز بکه نوکی آپو نلگوری دا خوازه آپو از بنرم حیاوی چاقی کارامی بنرن اف امکان دستیته ده تبکار بین برز یا نا گلک خال هبون ده ویدیو و دا خویانیا برز کرا ایلان هجابو برسفداین لی جبر ازیده دما و نبم از دم قی اف رخنه و نرخاندن کم گوتن مسن و زیده نجیش حتی مجارکی دن دناوا خیر و خوشیه ده بمینن